clear tu te chi bai ule tun tum chu President Trump talo sela US election hi engtin nge ni awm zel ta kang ni ti hi editorial angreng devin mithiam te clear dan rang kanan khon khom le a clear tu te nen lo hlok pui nge kanan be sei le phota hriat na tipung tu tan hrim a thaviu tura kanan ngai phot mai ni tunang borua ka Donald Trump an COVID-19 3 akai kher hi chu Republican le khovel Christian te Trump atlin le theina na tongtai thin tu te tan chuan tun lai leng zem hlalar tak pakhat poi zonga o poi ber mai ti angkha ani top mai COVID-19 ri avei ma a President Trump ta na tongtai fo thin tu te khan bang lovin lo tongtai sakzel phot mai ula November election hi harasat na lian lutuk om lova ama chon chun zom ngei theinan idil pui clear hot teng u President Trump hi kumsom sari le palila yani veta a aril ru anun chan le hoi herte chu lavalai view ma se mihring kum chiar dana kumsom sari le pali ani to a Bible in chakna wanga kumsom min pek bel te po hi athleng te to zo kani he COVID-19 ripui hi ado ni angem ti chu tun din muna hian soya har view maya million le milal tam tak he rileng wangin kan chan ta a Tramadin mun hi ader thong viewani mase Trump aya tar chak lo te point COVID-19 an ne ban thei chuan Trump hian an ne thei kan ringang ama en kol tu doctor te chuan a hrisel na athat thu an soya adam le thuai be sei reng chungin Trump talo se US election hi engtin nge akal zel don ti hi kan soi ho don nia October thla kan chuang kaya US November in thlan ma in ni som thum bak to lo van doi thak takin President Trump le anupui Melania Trump chuan China virus chu an kai ve ta ngei maya US election kalzel dan tura thil ati kholo zo ta vek ani hi President hi Walter Reed Military Hospital Maryland enkol mek ni in ama enkol tu physician Dr. Sin Conley chuan khosik le pangsa anei lo thu asoya ala rei lo boka Trump hrisel na lama ngong ala nei lian lem lo te po niang US Constitution chuan US presidential candidate thak chungchang hi dan engma azam lem lova President Trump hi COVID-19 wanga a in nu do lo ngai ta sela tunge presidential candidate thak chungchanga thutluk na siam thei tu tur ti hi zo na thei chu ni US dan puyen dan engma azam si lova chuan le Donald Trump an achu chun zom thei don lo chuan Republican Party chuan candidate dang asiamangai don ti nani Republican Party chuan candidate ruat chungchanga thu nei tu Republican National Committee anaya he committee a hian member za somruk le pariat omin state tina senior member te antelani he committee hian thi na emo hrisel lo na awanga an party presidential candidate Donald Trump an achu thei to don lo emo chuan a ai o tur an ruat anga yang tuna hian thakhat em po khuna to lovania candidate thar ruat angai pal thut chuan du than tur thil pahni a omanga pakhat na chuan Republican National Committee hian simple majority vote la in candidate an siam theya ti chuan a pahni na chuan Republican National Committee hian party convention kovin palai ten du an thang thei bokang heng du than tur pahni kan soite hi presidential le vice presidential candidate te an thi emo anin nuk do kemo ani pala party kalphung tur chuni Donald Trump hi presidential candidate atanga ain nu do chuan Republican Party hian vice presidential candidate ni mek Mike Pence hi athak tu tura an ruat mayarin oma thakhat bak a to lova mithar ruat chi poni to lo viawang candidate thar ta se election kalphung hi engtin nge ni zel don ti po hi ngai to lo wa thailo hei tak hi boy na ber tur chuni mi ring million ni la yin vote an thak to a ballot paper a Trump minga chuang vek to a athara han siam le na huna to lo chu wangin Donald Trump hi ain nuk do ka ni po in ballot paper print sa chuan man mayangai do na Trump versus Biden anga alakal maya tul do na ni mase chu tiang chu thil dan tur ang ani thei lain voter tam tak
Donald Trump lo vote to ril ru thak du anom nge yanga chung te chu an ballot paper lo man to chu ti chia a athara thak tir le an ni don ni in the Atlantic chona tarlang ani le beisei lo takin Donald Trump adin mun hi chiang lo chhota zel palta se election hi ti khotlai thei ani ngem he zona po hi mitam takril ro lo piang sa nga la ni nge inarin om Republican Party chuan Trump in nu do chuan election son hlat an du nge yanga ma se thil ol aya ni lovang US Congress chuan thu nei na aneya Republican te hian an thu nun thei kherangem US dan pui ang chuan in thlan hi kumli dana November thla tho tan ni masaber dota tho le ni masabera nei turani US Congress rorel na lo chuan in thlan ni hi ti dang lam mai maya thei lovani President Trump hi January ni som ni atop turania in thana chak zok po hemini vek hian lak lu turani ti chuan January ni som ni thlenga president turala chian lo fo chuan House Speaker in rorel na ken ko mayangai don ti nani ani le US election hi tun malama te son hlat alo ni to ngai reng rengem kumsang ni le palia CSR report in atar landanin kumsang ni le pakhat khan New York State primary election chu September 11 thil thlengwang khan son hlat alo ni to a tin kumsang khat zakwa le somkwa le pani khan Florida State primary election chu Hurricane Andrew wangin ti khotlai alo ni to boka ma si heng election te hi ram hruai tu in thlan na ni lovin state level hruai tu in thlan na mayania ram hruai tu in thlan hun son hlat hi ala om ngai lo ani ome ti chuan chu tiang chu thil om dan lo ni te reng po ni se kanril ruwa zo na tam takala om thei fowa chung singa pakhat chu hei tuna putrama chuan COVID-19 na kai ta ngei mai chu nia lo tha chuak le angin lang ma sela ama la upa ve deuh boxia than tlin lo ni ta te reng po ni se ahna in char salak ma January ni som ni main lo thipal ta hlo mai sela tengting nge thila kalang o kan ti mai thei boka vote share fel vek nu president tur hriat to sa ma se lak lu ani main athi ani chuan US Constitution Amendment voisom ni na angin elected vice president chu president atana lak lu ani don ani video masa kan soi to ang khan Donald Trump risel na ina atlin lova a president ni na ahlen thei don lo chuan vice president Mike Pence in president na acting president athokanga vice president hi athiemo natna wangin na athok theilo vele chhong ani pal chuan House Speaker Nancy Pelosi chuan president na kengko to mai don ani he US dan amendment voisom ni le panga na hi president Ronald Reagan khan kumsang khat zakwa le somret panga khan tum ni lai alo mang to a president George W Bush po in sang ni le pani le sang ni le pasari kum te khan alo mang ve to bok kani ole Trump risel na in tlin talo se tia kanan soi te hi zel din thu bol mai mai kan ti mai thaya ma se thil thleng thei ve kania lo thleng palta se ti thuwa thilom dan tur kanan soi fia ani bera clear tu tenin lo beng war pui ngei kan be se ya tuna kan soi zong zong te kha thleng lo ram se kan ti ve kang Donald Trump du lo tu te ngei po in COVID-19 hri laka dam thoi turin President Trump andu sak vek ti hi kan hria ta tha ome US hi bi-party system kan ti mai party pani chau om na nia candidate te ai ma in party kal phung hi apoi mo zok ma ome chu ti rual chuan candidate rin tlak le mi chak hi chu mitin hian kan du vek chu nia lom le